Hello guys, tôi nói làm sao qua trên này cái vlog có hàng kia thì tao Diwali, gang tao ban xong rồi tao có được nó phun này, thì tao ban cái em onet thọc tao má tao cái máy cái tao xong phải cái máy xong rồi vlog khai dưới á, cái mũi xong rồi vlog khai cái nào này mũi chào này rồi vlog khai này tao có này đi nào, này cái rồi thọc nó tao ban dia có tao bảo alo cái này đâu, mà tao mới chọn hòm xong bài xem cái mũi mông hàng cái thọc này ở cái này. Ani tok bahan recipe tomato piaz hacing risum jira donia pasta karena puru ke donia kubur nai dah kamu no donia ta belai donia belai tabuk serapsa kalau betul nurana taklai bosor ni tiri no puila sih no go donia paiza go akan tok bahan donia ri songga belai motom jago ketina songnai motom amar nai tengin rok mukhan tok bahan hontali jak ang tok bahan hontali eka sawi maya ba magi tok bahan hontali ya koi songo ingke tabo ana alok domani kolai nai lesinai de tini sih nago ki bo mai janai nana bo tini semua paisa ko mai chala sinai tabu tok bahan ni nai ko tok bahan dikha tabu kha kolai jongo babu ri sumhul mani ori sum ke pegli ata angha tini mo sokuli ya babu khuli ri sum ni ka ba kul chidi hini de mani ri sum ke pegli ya ani ba ang mo sokul ka angga mo sobu ko ke pe ya ko no ka ba tini ke no hol chidi nei kul mani ri sum ke pe ya binge totono ne happy diwali hinga tabu kholobi ri sinai antok ban thora thongno kisa sabai dino ro comment khayin ro comment bo khaya ani video sabo biang biang berai ne comment khai sadi inge tini ke ani busani bo birthday do 31st October ani busani birthday inge tini bo 3 bosor ka kek ro rana han tamon haipano bo lumui tong abon ba kek ro ralia lumani bari jak inge mera ro ma berai liya next year ro na ene berai jamano inge tai bini birthday kotor khada khaimano try khainai inge tini ke bini birthday hini jengno kaisa maisa laisinai ta amtui ta buino to khobor liya sorry ba hamyang jak ngaba ani bosori hamyang jak mkhang rok labon jak labo magai khailia han tong taklai bono cake simpan ro hamani cake borar liya nai tong dino rok sini video paya sak tai jotto na pre khaibe di bodati no lumani hamtung koni to bahan ini ekdom top nai karena setelah selagi jangka nomor kan itu di sorokai wak bahan songo wak bahan musdeng hingga wak bahan hana tangki retaisa hingga angui kau tanggo boto isa kaitnya nama sunuk kenai ani bisa anipi nomor ka hamza go ani bisa ani slai ani pina sa hamza go tang ini kasra ini simani pi bono bami thaimani la aban bagai bo ani pina hamza ma hai kem ma hamza ja botu ki sari oi rekha bo katam sai jang bo pai haji ta nang bo ai su blog uboi ki nang hai chara ya sal ai chala ro blog kai di ba he di bana ano mang blog khaji kadi no pachawan khaya ik copy soraka wak bahan musdeng khayo haiba na wak bahan asuk thongje bala sai eta ang mui to la sira mui tong kha kasari tong ta mui bute sinai ingke wai sena mui munu ya log rok sepo ui nang sunu kinai do mui bute joi de khai ko ingke
Tabuk koto khangka aluk suproi donia patar khangka mui mung khangka ani blog wa mui mung khana blog wa paisine he di bana aluk rok suproi le ki ko peda angkha tapo khang donia patar soi donia patar isi donia patar ge gorom mosla bo ki sar nai gorom mosla ro muy mungkha Guys, tini video sudah jelas deh. Nah, coba komen khaditai, jodoh no komen na happy birthday risai nya hani sire baji tata bye bye har ko ham jodoh no. Kaham kai diwali berai bedi.